jadi mana? Gerhem apabila tak gerhem untuk puasa sunat, puasa bacaan sunat. Hana tak gerhem hana sele pupuk sunat. Tak gerhem masih, tak gerhem mangan asih sunat, batal sembahyang. Jid gerhem gemaafkan untuk puasa bacaan wajib. Contoh, lu baca Fatihah lu jihar. Kalau bohayat lu baca Fatihah hanya jihar le lu. Suka melabah-labah. Lu gerhem tu mengaji jihar. Nya keun gerhem mengasih sunat. Jihar kan sunat. Nya batal sembahyang. Kibanci lu berarti lu be lu gerhem, lu baca Fatihah sambil sir. Lanjutkan aja Fatihahnya. Ternyata sir pun tidak bisa. Tasir pun hanjit baca. Dumna melabah tak kuraka. Jid gerhem. Karena untuk pasai bacaan wajib. Mengasih bacaan wajib. Jid gerhem. Dumna ke tiga. Menyekaglah kajiannya beli kedua. Makmum sabanjit. Makmum hana surah ganyan gejihar untuk puasa gerhem untuk puasa jihar karena memang makmum sir. Tapi nasurah ba makmum gerhem puasa sunat na masa makmum tengah baca doa iftitah kam labah takut gerhem mengajak baca iftitah batal sembahyang. Gerhem mengajak baca rabbana lakal hamdu, gerhem mengajak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, gerhem mengajak baca Rabbighfirli warhamni, gerhem mengajak baca Allah maghfirli ma qaddamtu sampai akhir. Nyan gerhem untuk puasa baca nyan batal sembahyang makmum atau imam. Batu nyan bele gerhem le. Ya, bat. Gerhem le. Ka. Tapi hanjia ke baca at-tahiyatul. Tahiyat akhir tapi apa? Baca awal. Hana sele ke baca at-tahiyatul mubarakatuh. Gesir pun tak bisa. Nyan dia gerhem on gelah mentang. Tiga gerhem kaglah kajian. Ya, ban kajian. Beli kedua kali. Ya, putus bak gerhem. Ya. Yan ka batuk. Ya, tak ada ku tanya kaya. Batuk menye batuk dia galabah le batuk. Arti dia galabah dikerasi le batuk. Maksud dikerasi han ase menye han da batuk. Han apa betul? Yan nyan gepumaah batuk nyan tapi UBB gelah menteng be kuku yan tiga asih tiga kajian yan percuma menye batuk nyan gerhem nyan tengah tak baca Fatihah nyan pihak ulang Fatihah pakal putuh mualat hana batal sembahyang tapi putuh mualat Fatihah. Sabar. Ya, ban. Ya, nyaka karena 20 gerhem, pulang, batuk, ino bersin mah. Ya, ban. Ya, jadi bersinnya hana sabdun. Ya, bersin, nyan hana batal sembahyang kecuali katrip tak bersin. Artinya pun kalau kita bersin urung kamu ulang letak ke. Ya, tu mu kalau lebih lega ke bersin. Kakalam banyak lagi kira. Ka banyak nyan lagi nyan batal. Tapi menyesiga waga ya ban hana pak pedun bersin nyan apa pedun nyan ke pemah.